dia tu salangnya silau doang salama. Yan ay baca nito assalamu alaina yan tu nakadapat tasawuf patareka dua tamasarat talu tamalaysang tamasarangi Nabi Muhammad si bawa pun Allah Taala tamalaysang ata angkay macuri rimonrinna ini nakoro ya matuti pake ko tama jallo Pak Jallo imalampu angkay indo limet tada yawana angkay talu jari dua tamasarat talu tamalay satu ya matutu ko to kata bere ipalampu jari dua ni tandra dua talu makatani ya matuti asa dua tamasarat talu tamalay satu ya matutu ang kamatiyo ko dua tamasarangnya na sabah hurupuha ang katihi Allahu yan ya manamoto na curita to ko rondang na pamakadalaw ko mga guru diyan na tumabihila tau din na sampaja makan dalat subuh na pamiyat curi duan rupa tu tau makasiwang angka tau alena mapangolo lori puange angka to tau minay lawi puang Allah Ta'ala na din nalapasangi. Contohnya, kega masa pakatannya kira-kira na rekotolo joka na anak ta makatan ni wilimata atau idi makatan ni wiliman anak ta. Idi makatan ni. Tapaham mo to? Jadi ako makiro aja na idi mangolo. Tilawi po ang Allah Ta'ala anenali na warak kang ilalasampanya. Iya koto menre sila yase naro apa iya dua nabi nak makadaka sampajat to dua ni lauro menre i nabi ko langit ketiga wah si runtuk i Nabi Yusuf Nabi Yusuf to ko langit ketiga aga zaman-zaman na Nabi Yusuf waktu na to iro Nabi Yusuf bendahara ya kuidi menteri keuangan tapi itu Nabi Yusuf metete tarungku. Tapi makaliliang apa itarungku ijolo masuk pula tarungku ngi mancaji menteri. Yo pi di Indonesia apa aja pi mancaji menteri na tama tarungku ngi. Sesa itu nak kemana? Jadi menre inabita yasekna si runtu inabi Idris. Yan na Nabi Idris pura rasa matiangang de toga ganabi chaw ache Nabi Idris narampi rilal nariwayaan ka narampi nabita 72 bahasa na kuasay. Nda ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas dan nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lahi tutup memato atas salangnya polirialena. Itu kehebatannya Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris. Makanya piramida itu Nabi Idris. Gitu. Menre inabi tasilayase. Naliwang Nabi Idris. Siruntu Nabi Harun. Nigaya Nabi Harun tangang kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa. Kumema dakwah. Pa itu Nabi Musa to keculilah. Apa waktu nama ada anak-anak. Namorong ya warah. Nama sola lilana. Ikong kanapautu dia nama nasa mana. Ina tunang kana kadarab bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli donna Nabi Musa ya tu. Apa dia kasih nama kanjak mana ko mak bicara nang kan Nabi Harun iya na nasuruh dampingi. Tapi iya tanya Nabi pamulanna tapi mangilawi Nabi Musa. Pota pancaja toka Nabi Harun. Iya kai ko Allah Taala mancaji Nabi sehingga Nabi Harun itu adalah Nabi. Menre Nabi tasiruntu Nabi Musa. Na pemakaruloh ko Nabi Ibrahim langit ketujuh. Degat cautan ri onron na ninete Ibrahim. Degat cautan. Oki langit ketujuh. Si tembus mematoni Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim. Tapi Nabi ko langit ketujuh. Lai suruh ni mataru menre. De nagaga Nabi mule monre sekir. Nayatona ro malaikat Jibril. De tona nule menre. Maka dato ni Jibril aku to mak iya gang ka Muhammad langi miun rohku den nawat dinga menre ko tu maka dia Nabi teh Jibril mapamulay aku makan to si bawah na to si bawah je tujuk ka jalalu musalaya pada di law na makan to melo si runtu presiden ni na dapi Jakarta na sangat terun ko ya ko na hamon roe kada de si balalo maka de Jibril deule de cocok Muhammad ana sade pasipulung yang gang kuliah ngamu wat di kamai hamu dampingi ka
Na di mi panni na malaikat Jibril na papirang akapito na chaneri nino. Ko na papirang ni cicam. Na 360 na panni na papira din ulit sa layon ron. Aga nasa malaikat Jibril, Muhammad, hancur ka komen mereka. Yan na ito nakaling mamjak para ko barasanje, anta nurun paukanurin. Iko na Muhammad, cahaya mo resegi cahaya. Cahaya na Jibril, yawa mo pinaya cahaya. Yase ko Muhammad, itulah anta nurun paukanurin. Menre inabita ko sidratil muntaha, makaligun ta kali sidenring almarhum. Alam is angka alam ukur ya na sidratil muntaha, asalna alam mustawa. Ukur ni runabita. Naita po ng Allah Ta'ala secara langsung. Okir. Maka doko giro po ng Allah Ta'ala. De nokor. Yan na to sa lapi upalampuy. Apa de tayo sangin ko din ipawasan na. Yan na to sa lapi makada. Yaro po ng Allah Ta'ala. Okir monro. De. Makada mapin akada kiro sirunto nabita po ng Allah Ta'ala. Chocho. Makui batetay di pahangi puli alusuna wal jamanah dia. Pada ko makadaka, menre lauka ko masih anur, menre ka ko lantai 2, na pamatarulo ko manarana masih anur, oko ka manaray sirui tay ulang ni. Ito? Pakutana, ang kagiulang niyo ko manaray. Degagay. Makamo pabela. Tapi oko miro onrong napawat diyita ulang ni. Nabita napay wat diyita po ang Allah Ta'ala ko ki ala mustawa. De napita ko to kumili. Ya na de mo tamo ko ala mustawa. De mo itay po. Yan na ro na. Sirunto jajaja takadang kay po ang kapamala na paham makalilya. Aga, nasa iyo ko sa partiga malam. No ipo ang Allah Ta'ala lo kolino. Rep papatu po ni. Apa Jakarta siba warap pa si Salasijang. Rap pa siba Papua si Salasijang. No ipo nga latalo ko Jakarta si Jape mangyan kasi ko rapan no si Jape mangyan kasi ko Papua no rep papatupo nga kumakoy de nato na rewa aga pe makna na makada turun di seperti malam ang kabalo yase tahe yase muy balong ni monro tapi ia patuoy cahayanya lari bin nolok ko lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas mako matiro akalibarakan na po Allah Ta'ala de nanolok kolino tapi rahmatnya yang turun di seperti malam. Makanya otok kitik kangiro, tatik kangiro rahmat na po Allah Ta'ala. Lauki pasidupay pamasena. Teko carana, otok ki tapasibat tu yang kakoy. Wanafah tu fihi mirruh yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir. Iya namulle tik kangia tu kono. Makanya ya kawan niwi kode tulle masam pajangi. Tuda ni tapakkoro pasisumpungi atita si bapuangi degaga pak lillah penat dimibawangi pake iya na tutaw na dani po ng Allah Ta'ala di tengah malam magay si jammi tapakkoro masarolak di inanya sampajas sunna si sa burakan degaga taw mule matahadyo si sa burakan na carita mati kong ka ang kagamuli jammi si sa burakan tu ele degaga. Tapi si jammi tuda tapasisumpungi atita si bapong Allah Ta'ala. Masarolak din sa pajasuna si saburakan. Iya to na pakasiwang ni kami na makanya na saba din na lapakang ilila. Di na chore ipena. Di nolay parengkalinga. Di to gaga din na nawanawa. Ni gatawa di pake sinin na atan na po ang Allah Ta'ala di mana na pake. Tukang bato ko chupo wala na tayo majama. Na si sumpung atin na tawag ganyo ko po ang Allah Ta'ala. Tau pak galo na matangangi nakatani talaga dompel na atau matangangi makomporo na pasisumpumui atin na si bawa puangi tau ya masaya to ni kita pa sa piriotok pak balu tuda nyo ko balu-balu na monrogi balu-balu na si sumpung atin na tau yu daniya tanya onrong tapi ati ipasisumpung kenro ki monro oko ki kantoro oko ki pasay oko ki darata yang penting si sumpungi tapi jama-jamangi ijagai iya na tupak kasiyah kami na makaiya. Narik ko tumelo malah hakikat. Daripada ko ilalang masigi tapi hati ini na urus. At dingyatin na. Ini penting ini. Maga ni seko ni lo. Jolo-jolo gini channel.
Utambai pecede. Makuya. Menre na naro nabitta, aga na pau nabitta. Ang kakoha de sa kusi ululungan pa po. Makali nabitta. Napakke dalle kia po ang Allah Ta'ala talupa disangang. Riwatullahu ku mamiraja. Napakke dalle kia talupa disangang. Ang kasi di pa disangan na suro may mato palabang. Ang katopat disangan wat di upalabang, wat dito di upalabang. Iya maninonroy. Tapi ang kasi di pa disangan natenga po ang Allah Ta'ala palabang. Jadi talupa disangan yaling ninabita wato na tumamiraja. Si di suro palatu yo kumana. Cik di nabita nonroy, wat di na palatu wat di de, cik di de na wat di na pau. Yang diharuskan Nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat, hukum-hukum agama. Yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat. Makanya angka 23 sahabat tulai pak guru doa khusus. Bukan tidak boleh, tapi dilihat kemampuannya. Kemudian angka pak disengat di metona pawina bitta. Dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu. Kega ilmu sir ilahiyah. Digaga sahabat makutanangi makadamaga rupanna po Allah Ta'ala waktu nasi runtuk. Karena Nabi tidak pernah membuka. Padahal kasih runtuk. Ya ko ini natupura si runtuk. Tenang katau makutanangi makadamaga tanja na yano tapay risasa. Maka na malabak-labak do cilin na makolin ro. Kaya risa to. Iya. Napura na tanga-tanga tu na maka tu na sah. Iya, tapi kenapa tidak disampaikan itu? Karena memang itu dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba. Tapi aja no bahas ya. Macam je masalah betul. Kemudian riwat tusyolona naro nabitta si bapong Allah Ta'ala. Ia maniroada na pau nabitta makada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Makada ipong Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Makada nabitta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Inna jappa gahidi dikinit de na pau nabitta ye. Makadai Nabi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah na panguluman ng mimatun ko po Allah Ta'ala sinin na barakat. Makadai po Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Upassalama no Muhammad. Nabita de na melo salamat jadi. Ayo po kede iya. Yan nakadana po Allah Ta'ala salama nusuk salaino de. De nagaurusak ng pantilolos na. Tapi aga nasa nabita de assalamu alayna tapas salama ka po wa ala ibadillahi sholihin tapat curang nga atamu yang kay sol. Idi mana na nilaw doon nga to. Telu baca, telu isa na. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kumendri melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nigi-nigi baca ya padai apalan na kusitudan ngisulong ni alimalabdi na nabi Muhammad SAW. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Na nigi-nigi tak baca ya pada ko na siya raymanan nisinin na walin na po ng Allah Ta'ala kapilalan na dino. Yan ang tunah kadataw pandrita lepak ko mo pasisumpungi rilalang kalimat iya ang kay mo pangulo. At-tahiyyatul mubarakatuh panguloy alim. As-salawatut thayyibatu lillah. Ya kumakadaki assalamu alayka pahadiri ijolo nabita napatabere sa langit. Napaki makada assalamu alayna yanang kana nabita ipangulotonyo ko po ang Allah Ta'ala atyoni assalamu alayna pacyoka wa ala ibadillahi sholihin. Ilaw daw nga mana ni tao atyo to. Kaya to salangnya silaw daw nga salama. Yan ay baca nito assalamu alayna yan na ito nakadapata sa upo patareka dua tamasarat talu tamalaysang tamasarangi Nabi Muhammad si bawo po ng Allah Ta'ala tamalaysang ata ang kay matyuri rimon rin na
Idi na koro, ya matuti pake ko tomak jallo, pak jallo lempu, angka indo limet tada yawana, angka talu jari, dua temasara talu tamalai satu, ya matutu ko to kata bere, lempu jari dua ni tandra, dua talu makatani, ya matuti ya dua temasara talu tamalai satu. Ya matuto ang kamatiyok ko he, dua tamasarangnya na sabak hurupuha, ang katihe Allahu he. Yan ya mana mo tu na curita to kebelarondang he, na pamakadalaw ko mga guru. Diyan na tumabihila. Tau din na sampaya makan na latu subu na pamiyat curi to. Pasang lau singkat-singkat. Ia kotomak bicara sampajang, ia naro sampajang, itu kare. Apa isiolon na moro na bita na yaleng, ia naro baca, siolon na sipak bicara po Allah Taala, ia naro makadasita rimayan ni, jadi na bita ko mas sampajang ni, demeto na lapa, nasabak magay, okoy atin na ipatama na si runto, yung pwede iya curita mi Muhammad Rasulullah. Ya to na to ko to taka bere na pamanang ya tumupa ko dia ro na pigunci motoro ikan yang pro sandal na pamanang ni apa ya guru ini denok ko ati tama ya nampai marajira itu ya dia tidak sampajan na teh aja mono sampajan nabi makale lebih lala kato makale Abu Hurairah makale ya kopura ni melo ni kata bere na ditta ya natama na masigi tatunyo konro na mancaji malaya rifwala na rifudena gaga tau nisab mawia mama putih mana rupa na nabita na to kumelo ni mapangulo ko po ang Allah Taala di na nisang dito na to sisa pada ko din na to sisa di nabita to tau pa kanja na ko to sirunto cak biru-biru bicawa makabasa tapi ya namelo kata bere nabita mawia mana maputih mana ngalila pada na rekomelo mimati sirunto lan supon na apa ukui atin ni patam iupui di tupura na kata bere nang katau barasi nga to makadalani ya roni katau ko tanya iris semana atau more itu jadi de ya naro sampayang ata makwani ro ya naro de na marigaga ya aja na takadai makwani sampayang ko sta seta jaman ni naisap ko nga Allah Taala makadasi ko memato mi tapat na la cundeke aja na tamase sa makara makanja pa mara yang patiagang kuliang ngi makwani yan na terakhir makwani duan rupa tu tau makasiwiang angka tau alena mapangolo lori puange angka to tau minay lawi puang Allah Taala na din alapasangi contohna kega masa pakatannya kira-kira na rekotolo joka na anak ta makatan ni wilimata atau idi makatan ni wiliman anak ta idi makatan ni tapaham mo to jadi ako makiro aja na idi mangolo ilawi po ang Allah Taala na warak kang ilalasampanya apa iya ko idi tu mangolo wahai marajiraji tu Allah wahai marajiraji tu apa napai minre makuraga aja na ya rota pake aja na alena mak idi tasuroy ponge na alena de na lapasangi di dalam peringeran tilawi aja na lapasangi apa ya kuidi tu ya na marukan anak tu macaina anak paganggu-ganggu de nule husu padahal namo de na marukan itu to husu makuna to meron pakulang anak itu may salahkan jadi aja na tanu betul kan iya na tapake ka dua moje anta budallah ka annaka tarau sampai kumu pada komunitas fa illam takun tarahu narekude mulai fa innahu yaraka yaki bawan no makada nahita ka po Allah Taala ya naronna nahita ka roko nahita ka suju aja na to menre ya menre ko macaki menre enreki nasaba angke sa as-salatu mi'rajul mukminin ya mikode tu le menre on robani yawa tak nasaba magay wa huwa ma'akum aina ma kuntum tatta yang ka po Allah Taala kin komon wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi po nga lata len oro along apa ya ora along sa liwa mo pi madake tapi ipule lalang ya si sumpung to dah na mabela ya na rota kata ni masaro jadi dito tunano manya mamoti pake ya ro naita ka roko naita ka sujuk makalomo yo po ko yo tumenre Allah
tulisil laga to kata derek nama baca paten itu tulis kopi Allah. Sekadapan aja itu si sumpung gitu. Ya aja. Angka miha sepakuraga. Istilahnya guru takali si denreng laleng tareka biasa. Angka pakai makada ya tu ko ya memang ngolo. Upasi sumpung memang inapaka mak buat kata derek. Angka to makada ukui palawangan na Allahu Akbar upasi sumpung. Angka to mateng. Ya ko to kata derek to makada memang na Allahu Akbar. Napi paling na lima. Aja na akbar of kalemu apa alemu tuwa sama raja. Kepake ya. Tapi ya ko ya aja na permasalahkan ya. Kenro ita sa dinasi sumpung ko ni ro tasingkar ro. Iya. Yang penting tulis pasi sumpung tapi apa onrong aja na lepa. Kenro takbiratul ihram. Yang kedua ya ko tabace inni wajjahtu tapangulumi menyalita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapangulutoy. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapangulutoy ko. Yan atas sumpu mo ya tu apa kana cek dito. Ya sik na yaro aja nalo batungka-tungka garakani. Kenro ita runtu o konero tapakanjaki. Ya kokoy tatonge na si sumpu sading petetay bacana. Palampir-lampiri surah ya miko kui suju eta runtuk suju eta petetai ya koko ki rokok eta sading si sumpung o koki rokok ya koko tahaya na si sumpung sading petete koro nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi ya koko malam tatong na de namanya si runtuk rokok pita sapai nama kamu tu gaun rawat di onri sapai kamakir ya miko matatong katong kamana Allah angkat to tahu makomi Allah akbar. Teka na baca ay madodong gitu. Madodong. Coba-coba gare. Na ini tu ibu-ibu majelis taklim maco-co manamoki na tu ya tu ati ko to maco-co na magampat tu pade ko pao na matasa masaru-saru tu magampan na tikat tu anu hakiki. Yang itu ko to malolo biasa na maraji-raji apa tu liak kalan namo panapake. Yo mi ko to matotu mamulan na dari tamah. Yan na to jadi makada. Yan na to matoto ni papahagi makoro magampat to na pasisumpong. Jadi mani iya ko de gaga talolongan baraka na to natudang talolongan. So iya ako ni ro ka di pasijan ni lebih. Iya jadi upasangi panutup nasabaang karon na alina guru ta Ustaz Sudarman na sampaikan ni sitongan na iya gagawe tanggung jawabku. Nasaba Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkan ni ilmu ku Sidrap ang karubangunang law kamaki jupandang ang katukutur lawoy sa belah kiri ko to pulok kumaye napay tu uli-kuli tatong ko to angkat yan na tapi na kiri uli-kuli jadi yan na Romelo ipataro namanya Istana Ahlul Quran. Oko ni Romelo pengkaderan pengkajian ulama. Kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya ro gagatannya bantu pemerintah ro ya kona bantu ki pale to ya roh tapi iya ro gagaya ro to makadami mak bagi-bagi baraka kenro masyarakat ang kamelo cek patamay dale halalana angka tu kupon yaki buah 20 sabu, 30 sabu, 50 sabu, 70 sabu, 100 sabu. Tapi 20 talu ulang. Dua berarti dia nagan nak 2 tahun, kurasi ulang ina 2 tahun. Jadi aku 20 ni sabu ta mampu ta 20 sabu si ulang. Si ulang 20 sabu. Kamu nomor rekanin na opo ni rota transfer. Kamu tu matu nak buar nomor o makada kumiki patama. Idi manusia gameta patama. Ya pe konapay 30 tawaja na de nagawa di takamajara pakwaniro. Yang penting ang kana tapatamang kana tu ya punay. Makwam itu. Jadi toma bagi-bagi baraka istilahnya. Jadi tidak ada pemberatan makada mesti makode. Tapi aku melo ki makada ya melo kasa di juta siula makanja pa. Itu jadi to gaga batasan na. Idi minonroy. Idi minonroy. Napa ni upasang ni ang kakalimat takatani-tani cek de ya bela.
Iya nas manaripak tak kajana-jana kaya iya cede-cede. Maka da bikin tisang imaga sijak na nalupai kita ko tomate pak. Nadega ga taulino jampa. Kini tisang imaga sijak na nalupai kita ko tomate. Yan ang tunah kada tomatot kariolo na ya ko bija-bija mo muranno nga buta ciwali ko. Ya ko tauliang nga muranno nga buta rapa ko. Iya nak taba buta tajang milodongan itu sukuru na kung kanana ta milodongan. Ikiri lagi lo jupanda makulia. Ya binatalipo ko chapu ilina. De nang kana pamago makada madisi-disi muki gatu gama purani gatu manre maga tu de manas satu ki. Atau anak takut bicara aja nana te bicara. Ini nang kay hadir ko meka tanah-tanah ki gare. Akasya galau tasyare ki buruk na tahu mata tasi tahu. Kedua, maga na kira-kira nak tamatu kedua ko dia tu na bosi. Maga na kira-kira nak tamatu kuya na de na pahang agama itaja pasyarai sa puripala gitu. Upasang at dunya masaratul akhirah ia tulino at darat-darakan na akhirah ia waram-param mo ko kuilino mutaro berarti pada ko lo ko matan-tanang mo ko darat mo de mo parewa ilaw bolam. Aja mutajang itawe bawa ko isa darat mo iko bawe rewa. Kenri bolay o ko surimon. Manrasa gitu bab. Iya ko macaki masapa dalle, macaki mapasipulu dalle, usahakan hinang kato tabawa lo bolata. Aja no ko darat ita rumana. Pak ya ko mitulino ita rumana mi ko darat. Masa gi tawe mi tumale man to. Idi makun raya jamota pasipulu ngalawalanda itu gang kasiku yung kamana ni ulawangnya mak balo-balo. Aja mo bu aja mo. Maka gabita rumah kunri mako ko pak gang kasiku ulawan na tapi tak dosa bumi na pertama ko cilengang. To dito ko de gaga. Aja masak iko mati bay ni mondri niya tumalay. Tasakamay din na bay nila kay ta ko mati mak bay ni. Tuki lagi ni mak bay niya palay ko tumati. Diyan na mega curita. Maka na puji sadi makokoy tapi ako tumati de ga curita. Yan natanne di boka makibuarang ibukot tamawari ali taman rasa. Iya maparingan ramanya. Dito natutu mataru. Aja tahu tahitung yung muruk talaba tahitung itang ujuyi. Aja tak dapat 10 yung murukku. Nang kana perampe na bitta. Aja mo malampe na wanawa likulli shay'in hasabi wa hasabi ummati bayna sitina wa sabain. Iya tuma ko antara 60 na 70 taw. Okoro mo tajang ngalimu. Berarti ako 50 ni taong umuro. Tajat-tajang 20 man ito taw ko maksimal. Aja na iya laba mo hitong. Iya pakuran na. Angat taki. Ya miro. De toto na pa nagasan na. Iya tulay mo rana-rana imataru ya insyaallah. Tulito maingat mo to jokah. Ya miko yan lupay manang iyaro de gagat. Maka ingatlah. Alalangat ta. Maka dakaon na ikinitis sang imaga sijak na nalupay kita ko otomatis. Taryasoy, baja din na tarri. Ya ko bayinita ko mate, tarri mo to ko gan na isyulang o ko ni Facebook na patama. Napanoki status. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Terlalu cepat rasanya. Natarini gambar lope-lope. Pecana pa natari gambar terri. Ang kanima ko metayawa sabara ki bu sabara ki deng ya kong kanaduda sabar ki nasa Makashi anyo tagang kuliah ang imakibuar ang ilalang aleta iyan na mo dalata iyan na iya to na sitongan na yang paywilaw untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijang beserta dengan pengurus masjid. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini na tomato malaki kumanang sabak taling kesempatan. Nasabak repa ko na jero na terlambat. Pa makadaka mudah-mudahan ang kawatto nasabak 20 ka pito so na macane na parewa lo boleh. Pas selesai acara na yang buay cero pura majuk ka 20 pito so na parewa. Letu Timur Leste na parewa. Macam ni tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi. Jadi yaro pengulongan ini terima kasih banyak. Ya matu kong kamelo tasyurus ni si Bapak Ustaz Sudarman. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.